جدها که میوانه که من یدن هیا کو دکتر عمران عمره بخواب سپور کاروبار ایران ید همان دمیده دکترای خوشی ده کشای اتمی ده هیا دکتر سپیداباش سپاس تو میوان روداوی هجمارك جبنكين اتوميين ايران هاتنا ارمانج كرن لگوری کو ارتشا اسرائيل جيد بيجه چنجهن برهم آنينا يورانيوم هاتيا ارمانج كرن اويك دي باندورك چوا بكل سر كارينا اتوميا ايراني بله سپیداباش سلام برید ببینید و سپاس حقیقت وقتی تو بریار دی تو پروگرام اتمی ایران یعنی اولش دست بگیره و حضانه که بو ایران خطا کسور بوده یعنی که تنازلش پروگرام اتمی نکرد بل بو ایران چه صحکیت پروگرام اتمی یعنی صحکیتی وکو ام بیشیم بنمای که سرکی بومانا ایران یعنی اگر ام بحث هنده که ایران بگهید هنده قنبله که اتمی چکد یعنی سلاح که اتمی چکد افا مانو نمانا ایرانی سرهند راسته جبرهند یعنی ایران همی پیکولات کرد نکو همی پیکولات کرد دست خوب ببینید بس و رساله بگهینید که اتشم یعنی بگهید مرحله اتشم دست خوب ببینید وقتی هم بجین تو بریاره که دی ضربک سلاح ضربک بنمای اتمی ایران بدی مفروضه تو همیش ناف ببین چه مجال دیدانید اگر تو شناف نبی ایران اتوماتیکی هر جا را کت سر بدخو دبیت دولت اتمی اما ما ترسیاویه که ایتا یعنی اف ضربا اسرائیل یان تفیابی پروگرام اتمی بدماهیک و بو ایک جار بدماهیک بینید یعنی ایران بدان تسر چکا و تنازل جبکت یان جی ایران دبیت دولت اتمی نبجم زیترین وقت که ضربه کا وکتی علمای دوی تاتی نکشتن بس هر جارکا که ویت سر پید خو ند بیشتر کسی که ده مفتش درخی ده وکال دولت قدریه درخی ده همیه ده خو صحب کتش اتفاقا نبلاف کرنا اتمی ده خوش وانتش تخرکا کتو حطات بیت دولت کا اتمی اوه ما ترسیه هر مازن سر ایرانی چنکی بو ایران واقع دیار بو که ایله اتمی و بپارزید اگه کسک نشید بپارزید هر دیجار کادی محرز بید بو وی ضربه و ضربه کادی و ای کادی و حتی دماهی که باشه حتی تنازلات لی آستا پرسنا وان بنکین اتمیین ایرانه و او جهن کو یورانیوم تدت برهم آنین آستا پرسنا و چه قاسی زیده یج ایریشن اسمانیم بوی آوائی حقیقت هندك هم دي بيجين بنكهد اتومي نهمي يعني قالك بن عردي بهشت اسرائيل نجهشتي خاصة الفردو واحتمال الاراكشي يعني نجهشتيني قالك بن عردي يعني اسرائيل حطب شيء فان ام بيجين في بروجرامي خرك شناب بعد محتاج عندك تكنولوجيا هرا متطورة وصواريخ هرا متطور كأمريكا بيت مشارکه که رئیسی في شریجات گتوجی ما ترسیه هایی که اگر امریکا بیت سرخطی احتمال هایی بگهنوان مشاهده و احتمال جی هایی هر هندک بمین نساخ ایران جی حسابات تخوری بیتش تخرکه کرینش برنده هم بجید احتمالات يعني الشر نه هما اکلانه و اکی اسرائیل ضربک دان های توقع بو که ایران دی زفری تفعانه بس مفروضه زفری بتفعه و که مفروضه اسرائیل ضربه که ماستر دان تا ایرانی بعد پشتی وی ضربه دی ایران زفری تفعانه دی شد زفری تفعانه دی ضربه چند دقیقی بید یعنی هم همی احتمالات داین که حتی چرا دی ایران اجبلی اتمی قدرات صواریخی ماینه صواريخ بالستی که وی شعری بردوام کرد و ایشانه که هر سره که بگهین اسرائیل که هر دو پیک و بگهنه نقطه که مفروض ایدی افشار براست یعنی ام بیشین که کیش وانده زیتر مثلا تنازل بویدی کرد یعنی که انده بیشین بریاری داد که مفروض گهین اتفاقه که آنجی بین سر میزه دانستان دنه باشه دکتر ده سبه ده بگمان تا افرو شوپاندیه لگوری که اجانس انرژی اتمی بیجه یا ناف دولتی سی بنگین ایران اتمی هاتنا ارمانش کرن او یک بنرینات زیانه چاوا گهاندیه ایران دوی درباره ده ایران دکاره بسانهی جاردن لسر پی خراوسته بوی پرسه؟ اولا حطالو که اشتا دیاردینه که
حتى چرا داف ام بجين بنجهت ها جالك متضرر بويا يعني شناف بتشوينا أبا خالك كلك سركية يا دوي حتى چرا دا كاتشماية إيراني يعني چه بنجهت هر سركي ماينه كت كار كرنه ده خاصة بو ام بحسيوان بنجهات كينه بتاندنا إيراني يعني الفيرد ضرر ديار بي ضرر فيكتي ها ضرر كمازنا فيكتي چونكي إيران خلاتيه كهر استراتيجيا كري وهو باوري سیاست و مفاوضات امریکا اینا و بعد تاریخ جدا با ایران دیار بود که مفروض نینه ایران باوری ویدشتی هبیه بس باوری هبید یعنی که مفاوضات دیگه هندن نقطه که چونکه مفاوضات و ضربه عسکری نفسی نتیجه دف امریکا و دف اسرائیل ایک هدف های هر دوکا که پروگرام اتمی هر دوکا پروگرام اتمی دماهی نمینی و نباش شنو كبر 2003 ورا اف مطلبه هي وحتى ام بيجين حتى اتصالت نوطاجي دا ك امريكا اتهام ايران كريا كبروجرام اتومي تطوير كانت مفروضه بروجرام اتومي نمي حميبه حتى بجانب اشتيانه يعني كو بروجرام اتومي بو تشي شولا نمي ديش برنده ایران حسابات في تشتيت كرين اوتوماتيكي مفروضه ایران حسابات هنديت كرين يعني ام حساداني كما ام بيجين مفروضه ايران حسابات هندي كرين كهندك منشآت دوي بنجهت بي كسك نجهيده انجي كان بيجين شو ضرر كمازن في نكر بي داف شيب كفيتا سربيت خو بس كفتنا سربيت خو زمان فيت كشيت يعني ام بحث عندنا كاين دروجه بهاي فكي ام بحث هندي كاين كدولات بميني كاف سيستمي نو كسر حكمرانيه ايران بمين تفصاق كفيتا سربيت خو تماما بشي ضربه كمازن الاسرائيل دار كردعي پیدا کرد و حالتي هم بحثين تتكين ايران مستقبلي مفروضه ببيتا دولة اتومي مفروضه ايران شميجه با دولة اتومي هكا فيا با مانا خوب بپارزید السياسات الدولي دا بس اف خطوه نكريا ك مالا چونكي روسيا القال نبوه الصين القال نبوه كسك القال عندي نبوه ايران بيتا دولة اتومي بلكو دولة المنطقه خرك القال نبوه بس وقت ده سیستم کینا سرهندی که آن ده کشم بس رایتی که هایی که تو خوب پارزی تو بیا دولت اتمی اتوماتیکی تفکیرات ده بیتا تفکیر که دولت اتمی مستقبلی یعنی تو دوی باوریه ده که ایران جی همان بجارده یا کوریا باکور درباره وکشینا تمام جه پیمانات تایبت به بلاف کرنا چکن اتمی او جوه پینگاوه بگربر؟ اما ام بحث مفروض که مفروض به ایران میشه وکربا یعنی مفروض به ایران سال ام به بحث هندید که این وقت تهدید اگل که مازنات سر ایران پیدا بوی 2003 و ایران کتت جنگ که هم بجینه اکسس اوف ایوال یعنی محور الشر و عراق شناف برو و سحکره کوریا شمالی بو دولت که اتمی کسی که تهدید عسکری دولت کوریا شمالی نکرد یعنی اوه منطق اتمی اوه که وقتی تو بیا دولت اتمی کسی که تهدید عسکری تناکد کسی که نویرید نه اسرائیل تویرید چونکه تشی ضربه که بزفرین اسرائیل خرک شناف ببی اجبر هنده ضربه عسکری اگر نو که دولت اتمی با ایران اسرائیل ندویر یا به ضربه خرک لبده اجبر هنده تفکیر دولت اتمی کنگی پیداد بید خاصتا وقتی تو بیجی مان و نمانات سرهنده و تا قابلیات تین بیا دولت اتمی مفروضات باشه قابلیت ایران یا که ببید دولت اتمی دکتر عمران حتی چه خاصی زیده اگر ایران بخواسته ببید دولت اتمی چه خاص دن باید پیوسته که بگهجه و ارمانجا خواه؟ حسب آخر تقارير هم وكالة دولية طاقة ذرية كبلاغة كرين نا إيران بس جهشتيا 6 بتاندنا إيران بل كل هندا مناطق يعني خاصة نزيكي فوردو وفا هندا مناطق هندك آثار ديتين كبتاندنا إيران جهشتيا 8 صدي اگر بتاندنا إيران نقطة صدي يعني قالك أفصلنا هيش 8 بنقطة هم بجنه يعني ياجهشتيا سردرازين که هنده جا سردرازی که بخو بودماناتا مضمونت کرد يعني دولتك جرأت نادت خو ضربه كلتا چی که احتمال تو حفتیه يعني حتى هيفك بشي جهين ينوط الصادي آنجيس
قنبله اتمی چگه يعني نها ايران جهشتيا اصلا هشتيج الصدي بيتاندنا يورانيوم ده بله عفو نها ايران جهشتيا هشتيج الصدي لهن بن كيان بيتاندنا يورانيوم ده عندك آثار تاتي نديتن تقارير يعني عندك آثار تاتي نديتن كجهشتي حشتي صادي أبا معلن إيران يا جهشتي شيست صادي بس صادي صادي بتره يعني حتى حشتي صادي شي يا جهشتي نوتش صادي تو شيء سركك نووي شيء بس دمين تفتا عندك قابليات هبن تو أبي قنبلة أتومي بشيء فرق دولتك وهو قابلية سركية إيران الفيري تشتى صواريخ بالستينة اجبرنده اگر تو بیسه که حقیقت امریکا سحب باش اتفاق اتمیه مثلا 2015 ایران رضامندی سرکری ایران الوریجی گوتی اسنا به دولت اتمی حتی بس ایران امریکا و اسرائیل ترساوی نه بس ایران ببیت دولت اتمی ایران او قدره نبیشید وی اتمی فرقه ایران قدره طیرانی نه يعني يا ضعيفة في جانب دناوي إسرائيلية إذا قدرة يا هر سركي كوبشي أم بيجين قنبلة أتومي فرقة هر دولتك خاصة إسرائيل وهو صواريخ بالستينا أنجي كان بيجين يتهر السريع وأوبشن قنبلة أتومية سركة أتومي فرقة بدولتك إذا خطوة إسرائيل كري احتياطي هندية كأن بيجين ضربك استباقية كو إيران حتى هجر بيت دولتك أتوميجي قدرة صواريخيش ناف ببد بس بسیار و حتی چرا ده او ضرباته مثلا قدرت صواريخية ایران خرکش ناف برید اگه خرکش ناف برید مفروض بو ایران ندهی ام بشین ضربه که بزفرین تفا بلکو مفروض تنازلت کرد و کبیت سرچوکا يعني اف ايريشن كو ايران دكتور اف ايريشن كو ايران جو شويدن ولسر اسرائيل دكا اف مشكن بالستيك كو افيتيا نشاناويه كيا كو زيانك زيده نگهشتيه اليه سيستماويه مشكله ومشكن كو وهنا افش 2010 ورم ایران استراتیجیت خویا پرپیدانا هم صواريخ يعني درش خواهن که امشين بيجين عمود فقري قوات ايرانية وهم طيارين بفروكوان يعني طيارين درون ايران پرپیدانا که هرم اصنا داي حسب يعني ام بيجين خواندنت که انالیزات نکردن سر قدرت ایرانی يعني في فتره دماهی که دا گهشتی هندی کشید 5 سال خاطر جای که دا چیکار يعني اول گله کامازنه يعني هم داخل ایران دا ولو احتمال اول بچه مبالغه جدی دا بید بس اول حتی هم دی بیشین هگر بشید 20 سال خواهید رو جای که دا چیکار 10 سال خواهید رو جای که دا چیکار يعني گله قدرت کامازنه صواريخ خواهد چیکاری وقتی دیش بیرامنه چی طرف هر سرکی یه ضربات دانیت اسرائیل حطان که صواريخ بالستي حوثينا يعني حوثي مصدر وان سركي ايران اوا 2 سال حوثيا ونشن قدرات صواريخيه حوثيه اشناف بن ام توقعنا كين دولتك وكيران بضربك اسرائيل دي قدرات صواريخ اشناف شتو ردوا شي وصديروا بس ردوا قالك ما نبو يعني اجبرا منه چی اتهامات اگر اسرائیل يعني هنا جي ایران دکاره تونتر برسوا اسرائیل بده و اسرائیل جي دکاره ارمانجن زیدتر لناوا ایران جناب به ما ترسيانو كهر سركي كعفش رمضان بيت وامريكا بتصرح خطي واسرائيل بحسب خدا داناي عندك تصريحات يعني افريكا سبيديشي مثلا في تصريحات اسرائيليه داين كايران عندك مناطق مدنيه استهداف كرين اسرائيل تفكيره عندك كات بس يا الهيفيا ام بيجين زاو الاخضر امريكي يعني اسرائيل احتمال هاي هم مناطق مدني هم مناطق ام دي بيجين طاقه يعني يدوزه يد ايران شناف باتيانجي كان بيجين يد ايكونومي يعني جانب عسكري در كفيد چي جانب آبوري يعني ايران تماما بارالايز يعني شلل جانب آبوري ده
دكتور بس أبي خالد تمام كرم إسرائيل دي في استراتيجية أخو مفروض ضربة كما أظن بداية إيران زيترين واحد مصدر يعني وكي قلت اشتياء إيران داناي دمين تفه اگر إيران أو قدرة صواريخية أو متوقع مايا أم توقعت كان فيجاري ضربة صواريخية مصدر بدانيد واحتمال الشر برف زيادة ترفلشي يعني دمين تسر رد رئيبي دكتور ناوي أتومي خلقيد ترسينا براستي أف من كاين كوتينا أرمانش كرن بتايبتي بيتاندونو برهم آنينا يورانيوم دما أرمانش كرناوان ما ترسينين كو بيسبونك شبكة كو نتنة إيران لولاتان جي درباس بك بله چاوا قالك ما ترسيها يعني بيقوا في اطراف الدولة وخاصة وكالة دولية طاقة ذرية وجارك هذه متحدة بتسرخطوا احتمال هذا أو الدولة الشرعية إيران يجرين أوجي بين سرخطيكو أم بيجين احتواء في تلوث إشعاعي بس شيء قالك بن عرديفة أو مناطق إشعاع در كما كادي بن عرديفة حتما نكبون نمونا طانس حتما بن عرديفة إشعاعات هين قالك يعني هيك بشين بن عرديفة مثلا احتواء بكان ندر كفي تجدر فشين كده اگر در كفا دكتور بكورتي دكتور عمران دمام النما اگر در كفا اف بيسبونا تيريجيا تشكي اگر در كفا حتى چه قصيدة چه مودايا وقالكي زيادة حتما اشعاعات نووي هوا يجي بلافدن وجدوا تصور عندك يعني كأبتش نوع اشعاعاتها يعني ما ترسيها هاي كتلوث كدور بري خوي هر سركي دي قالك شيء واحتمال هاي بهواي بس دي كيمتر حطت شيء مناطق دي بس تاثير فوق هر يا ما ترسيدار يا هاي بس از بارنا كم يعني اف منطقه ضربه لدا حطانو كاشعاعات نهادينا سرفه احتمال هر الداخلي دايت بن عرديفه احتمال بهنا احتواء كرن يعني قالك سباسياتت كب دكتور عمران عمر بسبوري كاروبار ايراني وشارزاجي د برسا اتومي جد هوكي توميفاني مبوي تو قالك بخير هاتي سباس